ni kuligana na ndutito kuligana na kirikaniro nie fuataga maundu maadili ile iko kwa Biblia yes nie reu Kagoni nie doge dora Mary nie the straight yes don't nie did that do watch it ndokora yoni kenda buririo kuma de mwana aria thiru wa kirira ya toreki outer boy tuka catechist thutha ici ndi mundu wina mutaratara na kioya jamii nda university na bia kitiragia kagicagi mundu wa gaide university atiriri rukiri na to slay queen tuguthiurukirie uguo hindi ni nani wega ko mami andereire nyumba-ini ya Ngai iyo ni meyo mitugo iyo ni mitugo ndera gacege atige kunjira maundu bariku koguo ni ndoe guthi kanitha na guthikari kirathi na guthi guthukuma undu wacio mothe ndiekire tondu nginya by the way no nie ndio riu de ndarikia form 4 na mbere gutuka catechist kanitha wa Gathoreki so in fact ni tigane ugu ndathire tugatha ungi ngiari father igireto Father Lawrence tondu ndathi catechist father akiruta igongona no makoragwa na nguo au ni hona ndambite de outer boy koguo biguni ugikanjaga tikuo ndamenya tikuo we mbona ukwenda kuria rathe wa Njeri ari wanathiuka heana mbeca mundu akarega ni wathi kuhe soso bia na na mwena uru mamukora tu uguo wathi kumera soso riu ni rikire mwana waku akajira ni Njeri no Njeri ucio niwe turathura kaba mwana riu wakimera soso kire ngure gasoda no kigoi mihango-ini ukathi ukako ina igana ukaingira soso kanyitago reke ni kigi soso kamera soso ni gasoda nguguraga karora ringi akora tari ngiri rira muingiza ekoguo akwira dirende odrenda ya blue amena soso ya blue ni riku aruta ningu kuonia ukaruta 50 ino halo akwira asa oteno akwa eni akwira mundu no kamwana mundu no kamwana riu soso akaiza itinginya aziangi ari angi othe mauma moigana riu makwira munene wake soso Mary ithi tutire na kura Negatho mwiroreri ni guthie na mbere na gucagura channel ya Metha ya Kagoni muthenya wa umuthi nyitite ugeni mundu oi ni muini na thiini wa githurano giki kihitukite ri ni eriga guthurwo giturwa kia utongoria mbere ya ngwirite cio no nyambe nguririkanie Metha itu muthenya wa umuthi tumiambite thiini wa mukawa wa Sports View Kasarani na ngwiraga guku ni kundu ngiuka kwina motungata matiganite wa mbere ni urona kwina gardens thaka muno kundu ngiuka kirio hiki kana muke reception kana muke photoshoot kana team building thutha wakwa hena hall nene muno for even mishamanio conference icio ciothe no uke guku just for lunch for dinner for nyama choma na no uke guku ukoma kuri na kundu kwega wa ukoma na mutungata mangi maingi mari ungienda gukorwo kiuri iguru ria muri no uhure na beno tukwandikiire haha uguo ya Sports View Kasarani oroho tugacokeria ngatho AMG Realtors ni guthie na mbere na gutunyita guoko latest project ni ria ndiragutariria kaingi na kaingi tureta Kikuyu Breeze ici ni brotisha 50 by 100 ciri kuria mwena wa Kikuyu farafara-ini ya Mutarakwa guthie Ndagureti ni broti cikuirigirwo na ruthingo toria twiriga gwika thiini wa Juja Prime Phase 2 na Juja Prime Phase 3 ni gukorwo na street lighting na farafara ni guthondekwo wega mai na thitima na toria urona wega neighborhood already is so developed koguo ni handu guthie wake na wambiririe guikara ni undu wa kumenya maingi megi broti ici urira Martin na namba ino tukwandikiire haha uguo oroho tukirikireria Bountiful Safaris ni marakuririkania no uthie ucere to your favorite destination be it Mombasa, Masai Mara, Amboseli, Savo, Dubai, Seychelles, kuria guo Egypt. Thank you so much wera bukire guthie thafari ya Egypt kuma Metha-ini ya Kagoni kuria guothe ungienda guthie Bountiful Safaris ni mehaririirie gutwara kuo wekire urafatara gwika no kuhura na beno i haha umere ndirenda guthie hana uheo different packages uheo discount ya Metha ya Kagoni no share kuria ukwenda gucera and you know what kuna lipa mdogo mdogo koguo no wambiririe kurihira thafari yaku thaici ugathie o Dithemba
So ni undu wa kwaranĩria na Bountiful Safaris, namba ndio hii nimekuandikia hapa. Now, muthenya wa umuthi, I am super excited. Ni tondu nyitete ugeni mujuragia gwitu ni kuna ni mbiraga kaingi na kaingi gwitu ni Murang'a na kuria hikite aria manjuragia ka ndi muhiku ndi muhiku hikite kundu gwitagwo Gaturi Murang'a. Gaturi ke maundu maingi keragwo na muthenya wa umuthi nyitete ugeni mundu uria urathurirwo gutwika MCA wa Gaturi na oroho ni muini hakwa ni nyendete etagwo Gathee wa Njeri. Karibu sana Gathee wa Njeri. Thank you so much. Ndakora metha yarito Nona metha na ina irio kila kitu irio no uriria twetagirira metha igana uguo ndakora ni metha ya uhoro. Ni metha ya uhoro. So much for calling me. Karibu sana. Karibu sana Gathee wa Njeri na tukiambiriria tondu hena mundu ngiuria Gathee ni ari mutumia tondu ni urakioneka ukirio kanda nini na kanda thaka ni uri mutumia na ciana kwanyu niko ni marito makwa ni Gathee wa Njeri. Gathee wa Njeri ni wakuma kundu gwitagwo Murang'a, kundu gwitagwo Kiharu, kundu gwitagwo Gaturi. Gaturi riria i ngumo ira era Gaturi ya ngayorogi ya Gaturi ati ngai agiaka Njeri aikaia tiri Gaturi riu atirikio Gaturi ire macihano na wena wagerio ngikondi kwa hikire. Imagine tajira mundu akiuma bururi uri ungi wothe agathie kuhika Gaturi kundu kwina ngumo nyingi no ni jona ndirwo no ruyu cio rwaona oro vandi da wana baitha nikoretwo kungiingira muno ndirorangagia gutiro rogi Gaturi. In fact ndakoretwo ngiuria atumia akuruku na thuri ndireka campaign kamoria urogire wiku makanjira ona matiri mona so manjiraga ati andu ekuri ni kwari na mititu mingi muno koguo andu magicina makarari ni kuumaga ndogo kuuma ndogo ri andu ra marahituka kuria tene muno athungu magithianga na nyuki ri riu mona ndogo mauga ni arogi meku. So that's where the thing came from. No utiri rogi necessary kuna kitu kama hiyo to ni ndikidona na ndikire waku Gaturi icokaga ikoro ni ngihikanitie ndi mutumia na ciana ithatu ndi mukuru na wanyona wina mutumia na ciana ithatu. I'm an old man. I'm an old man. Ira riu taria githweri tondu ngikundira nyita ni urenda ungi mutumia ungi ndikire murathi ujiganirite nie tondu atha cia ngai ukira gikwo ni gutungata andu tondu o stage na kaundu rarikio ukihikania kurera ciana rimwe ni macimagi makiri mautungata ndiye gundikire muini wa nyimbo cia Mugithi kana Secura na gita ira tuga gita imwe na kumahundikirio investor na mahuru wa mabiacara na rundikire mwecimwa akuria Gaturi na ningwetire introduction yaku ari ukujita atia tondu taito ya hambere ina bata tondu twabia na thina no ni tha cia ngai. Yes, thank you so much. Karibu sana mheshimiwa na ngika research yaku mbere ndaya mwiroreri uria uratwirorera mheshimiwa niwe winite rwimbo ruria rwitagwo Wamunyota tamahutirio hanini tu maririkane the university the first year Wamunyota kungana nita guthukio Wamunyota na ona ndiririkanaga wega ngumo ni nyinite ingi nyingi ndikia album ingi ithano koguo riria waina ri murathi yao ete nyimbo iria cioikaine igeri ithatu inya so nuriganagirwo ni icio ingi rimwe na rimwe but ndingikiriganira tono ni nyandikite but kuma hune ngeinite album ingi etagwo Mwari wa Pastor nyinite ingi etagwo Saitani Maisha makwa ingi etagwo Mwene Nyaga ingi etagwo Ndimo Gikuyu na ingi nyingi cia gukiria gwitungata bururi. Yes tuguka hau hari Saitani tonirwo nguthikagiriria na njuge ni one of my favorite but mheshimiwa ni nyonire wathomagira thukuru itagwo Kimathi Secondary School no mbere uthiete Kimathi wathomagira ku Kimathi nie ndi gwitu ni Gaturi hara Njeri hetagwo Kimathi so nie ndikoretwo ndi Kimathi kuma nursery school ngathi Kimathi primary school ngathi Kimathi secondary ugathi Kimathi secondary school. In fact ni boarding njigwa ndu makomaga thukuru ngo gukwiraga ngarigo ungikoma thukuru atia utige kwanyu ndiari na idea ya boarding school ni atia tondu ni ndakoretwo ndi kuma from a humble family na riu husi nugo hoti ura twakiri naguo uguo guthie boarding ti kurega ni kwaga ni na kwari no me father ni apasire de form kid from 2 uguo riko uguo ni kuringana handa mbiriirie ri ndokirio Kimathi na ndihithukire wega primary bado no ndari kajuka ni in fact reke ngwire ni niko ndijuka sometimes ikontinda gwika undu ri ni ngajaga kwika ko primary school ndathomagira ku Kimathi ndihithukire na 265 265 kuma Kimathi primary ugithie Kimathi secondary ndoko gwetagwo Kiru no ndiathire ku boarding ndathirio hau no riu hau ade Kimathi secondary ni nginya form 2 nanyitaga grade ya D+, C-. No riu hara mefatha kwiriire
form 2 yo daddy's don't mutorire ngalo ure thina. You know, my father was a teacher. Na ari mwalimu wa primary school no ni aritaite ko ni ndakurite njuya atiriri ithe tungenda guthi kugura kwa kindu gya kuruga ri tukoya duka-ini tukombe na twaruga cabaci twaria ko ni ndio na kwina thina no riu hari ahurukire kaundu kau gagithiraga tukombe reke ngwire now I saw life in a different angle riu ndona muturire uguo riu ngi decide ko waka ni from form 2 ngithi form 3 no rabire ku improve riu ngirekia form 4 ngirire ndanyitire athi ari B+ na githungu hari subject ciothe ndirenda guthomera mwiroreri kiria wanyitire kuma Kimathi no menye Kimathi is a day school mixed kumana na haria guthomete mundu gwitwo Gathee wa Njeri eka kigeranio gya KCPE anyitire A ndugamwita rendute how now umete na 265 primary no wega riri one thing nona kiria wanyita thaa ici kana uri hana tigu wakora rucio because even the school andora maithukuru thaa ici ri kiria kiratuma andu acio makoro matagu perform wega ni wabene kwa kwimenya wake ni kwa decide tondu gutiri mundu ukoragwa atena potential because now ni nona ni ndacenjirie Gathee ndacenjirie da realize na ni ndacokerire form 4 because now hemoko cio ndatete na form 1 na 2 ri ndabidro ngima secondary ria mbere na nyitiria B ukiuma ria mbere wanyitire ngiona ndina igana ngicoka oku ugicoka oku riu koguo ni kahinya kau ndatete hare ndathaka na muturire niko kani cost all that koguo thaici ara marathoma what I tell them na ndia kumariria ngi motivate ni atiriri the time you waste any chance ugatuma ukave miaka ingi mingi muno kumirikava then gutiri mundu muritu people ni vile hawajirealize na matie mara decide kwaka no ni hada decide ngiuga my father ni ahuruka ri muture no warito hai riu hana thomire ndathomire ngituma buku wega ngithoma wega na the same time ndathoma ndo ndiracoka gwiciria Gathee na ku mbere atia so I was thinking about my talent ura ingithie njika maundu mangi ni ho ndakirire nginya gwituika muini mbere otwikite muini ri ni kuri notion ya riri nginya thukuru ni determinaga ka ni kugwa kandu kuhituka hihi ni undu wa facilities iria cirikuo na turona Kimathi just another day school na ni wanyita area ranyitwo ni student uria we alliance kana starehe kana kuria kungi allow me to ask na hudhere kiugo kia magic what magic nothing I've told you the same education Kimathi nona KCSE iria reko Kimathi na we wika starehe iria reko Murang'a high na we reko ku problem itu koragwo uria twa TikTok uri utikite nona iwe na kanusho ngakumenya ati thukuru muno ayo perform but I can tell you thukuru nditaminaga mwalimu okoni na athomithagia Githweri ucio etagwo Mr. Itheka ni ahurukire mundu ucio nowe wa makaga ali examiner wa KCSE kono wathi ya kumakira andu Murang'a high na everywhere so facilities doesn't matter tondu mafuku nomo we ni wo mataga tondu ngiji compare wi atiriri ati we ndungihota perform tondu thukuru njuru ri uikaraga uguo riu itagwitikia ndungihota ugitikia ndungihota no ngikwa atia ndungihota no ungithikia no uhote na we yumie or you break odds. That's how it happened. Na ngojera student kimaria ndondra maragiria muno gia campaign ni bia kumariria ndi program ya mentorship ndi meraga hare tho uri tha ici atira determine hare wakoro rucio if you can work and play your own part onagainya ari ma mundu na reke ngure nginya thukuru cira perform wega muno ni thukuru andura mara perform genuinely pure ni ana mena ku inogera mundu ahota kuhituka thukuru icio nini mundu ucio ni mundu mukari muno muturire-ini because kuu ni guthoma kunde kungangana gutire go feed matiko ma thukuru so I tell them to put more determination na makome disciplined kuma hau nginya ukarathima ni wira moko mako nona ni wikite bachelors in agribusiness na ni urapasu business administration masters waigirire shukuru waigirire university orio wanyita waigirire straight to university after gukituka kure gwitu ri riu ni ndambire gutuika mwalimu hanini because of problem challenges ya maybe fees na time kugoda gutuika mwalimu wage ba gutuika mwalimu wa primary school kureta Matogu primary school gutuika mwalimu wa secondary school kureta Kimathi secondary school kisoka githomia thikishita Githuini gitese tago Kigongo na after time iyo yothe no dra prepare what will come next tondu my father ni a pass my mother no mundu tare wandikwo wira tari akorwo handu ari koguo ni riu hau ni ndebangaga ngamenya atiriri riu nigetha thi university na hota kumanuva kuria ri what will I do tondu bina musara wa 8,000 ndi mwalimu wa primary riu gicoka ngithie graduate ngiri secondary ngiriho ngiri 12 so now you can see ndina mucie okay ndina mutumia but ndina maundu makwa ma home ndina family ndirarora ndina ndo ngitirateithiriria kwakora ndura save mbeca cina kureire kana kare mugo save koguo what I did ndamenya ndina talent
ningi menya ndika undu kangi ndehithirie to ndamenyaga wega nginya ngithoma nie I was a good musician no ndinaga thukuru no ni ndandikaga nyimbo muno ndi secondary school. In fact ni mwalimu aciari agithomithia ibuku ria kore na havira akara nyandikite nyimbo haha kavaini ribora ukandikira thi ngandika ko ni ndo yatiriri ni no nyine what I was doing ni gweterera to ndari ukajuka nguga mato nginya nyine no njike undu no nduike dagitari no nduike kina but now after my father passed ukiona dina shortcut I have to make a living out of that. Tondu he mundu ari neighbor gwitu ahuraga ngita kundu gwetagwo bull post na hindi ona njiraga atiri utuku mwari kwa 1500 na thia thiku ithatu 45 konde kama mathabu atiri ingihura ngita eno njoke nduike mwalimu we ndeho ngiri 12 njoke thie kuria ndeho emwe na ndikirio mbere so that's what the hesabu I did riu ngifundithia ngita hindi yo ndi high school form 4 na ndi mwalimu ko ngirikia utuika mwalimu ngiuka university ni urathoma ni urebundithia ngita na ni urandika rwimbo ruoka kiongo na wanyita in fact ndabirie gwibundithia ngita ndi form 3 ni ngiuma kirathire na thianga ya ngita ngathi kurithia ng'ombe nayo ngafura tugita kindu 5 6 hau uguo gacoka ngathi mabuku-ini uguo ko riu ngirikia form 4 riu ndi mwalimu ndi na maundu maingi riu no ngita ngibundithia ngembe kuhura tucuna ku karati na kuiria sagana kwina gwitu then from there ugika university Kenyatta first year riu ndokire kuina kundu gitagwo Githura iko ndari hako musara mwega na ngahota guthi kuria bithi na no ndakiheagwo basari ni MP ura wari kuhiria ta gukang'ata wari hagwo mbeca cigana kuina Mugithi show ya mbere ri ndari okay in the first one ndigicagi ndari hagwo 500 per night na ndathia kuina karatina riu ndari hagwo 500 twaheagwo irio na gukoma riu koguo ndiari stress muno tondu no kumo gitu karati ari 50 tondu na niguo ndi wira wa mwalimu ko ndi na kuina thina muno but luckily enough ngiuma gicagi uka guku ri ngina one man handu hetagwo Githurai handu hetagwo DS ndari hagwo ngiri kenda yes one night na ndi permanent ina ringi thiku igiri kana ithatu per weekend kwenda hota kuria bithi ke kama undu mangi in fact ni ndi high school ndi university ni ndakire nginya mucia wakwa wow between kuingira high school kuma kunyita kedide ge insist hau between kuhituka na kuingira university wateki ihinda rigana atia hau gatagati-ini like 4 years 4 years 3 to 4 years slot yaku ndikurira sawa gwitwa thukuru ri wikara ugipusha iginya hindi ria time gakwa convenient na taru mugitu na turathoma masters kana tugathoma aria meguthoma PhD ri no thome nginya miaka 30 tondu wa kuoneka no kwandika marua ukaheuka gap kidogo gathi maundu mangi ugacoka because people know yo kiu ni githomo kia andu agima na to nginya ukorwo no na maundu ma family no ukorwo na traveling kugo ndikona problem yo kwambe kurikia high school no ifange na time iyo giothe ri ungenda na slot yaku ikorere okuo okay haya reke tombe turugamio hanini tumheshimiwa ni turacokereria thutha wa ihinda ritari kuraya. Honesty and integrity have always been fundamental to AMG Realtors. Over the last 10 years, we've sold land to more than 10,000 customers living overseas or here in Kenya. When you buy land from us, we guarantee that you get your title within 60 days or your money back. That's powerful testimony to how we operate. It is 10 years of good deeds and 10 years of good titles. AMG Realtors, your land, your future. The world is a book, and those who do not travel read only one page. Well, get ready to read several pages because this year Bountiful Safaris presents to you 22 destinations for 2022. Discover all the hidden gems that travel has to offer, from South Africa to Mauritius to Seychelles. The best part? You don't have to have all the money at once. Simply opt in for our Lipa Pole Pole option, where you can pay smaller installments as an individual or a group, save up, and explore the world as you please. You can even save up for your parents. Contact Bountiful Safaris on 0724 840 482 or 0724 592 707. You may also reach us at info@bountifulsafaris.com. Bountiful Safaris. Dream, explore, discover. Tuthiete na mbere wega na tunyitite ugeni muheshimiwa Gathee wa Njeri ni njoi ni umuyo ungithi hau YouTube mbio type Gathee wa Njeri ni ukumuona channel yake na nyimbo ciake na muheshimiwa mbere ya tuthiete campaign ni ciaku saitani saitani ni revelation ya kirikaniro ndarutire bible-ini
Yes. Na ndo matitekagia by the way. Na nifuku ria riri kuthomera nifuku ria ni Bible. Na on a serious note, it was inspiration from Biblia. Andu mano atari jokes no ni undu serious muno. Tondu ni kwaria kuringana na kirikaniro kirauga. Ni ndathomire ifuku ria Mathayo. Mathayo 16 na mwiroreri wa channel ya Metha ya Kagoni athome onake na athia athambie ndumiriri no njaga ya kirikaniro. Mathayo 16 verse 23 ikauga atiriri, nake Jesu akihugukira Petero akimwira atiriri, coka thutha wakwa saitani. Ucio ni Jesu. Amwitira ki ni gukorwo we uri muhinga hari nie ni undu meciria macio maku matiumite kuri Ngai aumite kuri andu. Haleluya. Riu sai ondrainira ri ajira tukanywe bangi iyo ni mitugo miega, akajira ati tuthi kuri atumia ene iyo ni mitugo miega, akajira tunywe njohi na ni ndiri muhonoku no na riu kimwira no gwite ki na ndiamwitire ndamwire sege waigua uru nenie we urage oi maisha ni makwa nguikarore angwenda wanjuka rongu saidi gwite saita wakiri borogino ginya kanitha kanitha taina basi ya mbere tuone kana uri qualify kuingira mafuku miario gituka icogerere ngui oi ndierumagira mundu no thoririo ninge mugwe otuko cokagio na nduma ati no gacokerio ro haria okira sege waigua uru uri hada gwetwa itari tiga kumukumithia ni ndauga ati ni ndire mudiuru na mundu asa rundu borungi ino in fact ndathi ya kanitha gwika campaign ndathi ku ngera ngena andu ngihoya Ngai ri reverend akauga rugama wine na ngaruina ini atakiri runa ni urutani wa maundu maria turagera guku thi ati sege mitugo ya ranjira ti miega koguo ni no ndimwite ki no Jesu we mwene ni etanire ni ona ndietanite nitamwona kuiguite akwira atiri ati mam yule akichana mimi nitamuita ng'ombe ini rungi muhura atagitanite kutamwambia ng'ombe si mzuri ndongi mutu atore uga atiriri we ng'ombe hii leo hani ndietare Jesu mwenye nieta Petro saitani taina basi rera ri horo wa ni okire kwira ni atumire muhiki waku athie riu okaga kuhe mutumia waku Tege uragira mutumia wakwa thimu oyo kamuhenia wandiga na muhiki nowe watumire ciro wandige na githie oi watumwe wathie mano ngukuraga ndine muraga wow no ngura riu no kumakia sege na makaia in fact creativity yori ni kurora ukarora maundu thiini wa society kani atia ni nyimbo ciakwa ciothe ri inspire go ni uria ndirona andu makigerera maundu maria marahitukira nie mwene because now society ndaraga na kwi andu maturaga makuingira maisha-ini maku mundu uyi hau ni at walls every time akwa maisha yako ti wanyu ndari kindu arakuhe ararigo niki wewe uhana uu na ndari handu arokira riu ndago ndathianga mena atiri maisha ri ni ma mundu provided uri ureka ndurahitiria mundu na nunakenia Ngai wendi na mbere kwika guo niguo njika njuga verse ya mwiso what you are doing ko ni methano yaku ureka uguo ri ai kondu mundu rahitiria you just do no he mundu rarakara niguo ureka ararigo ri we niki we kwina subscribe igio niki uraheo wira wa marketing ni urauga haha nona but now ni undu taramuhana tondu mombito njira tofauti muno ko ni ndamaragiria ngamera maisha ni makwa gwikara uria ngwenda ko ndahitiria mundu reko njeke tujikare we wate mwehera mbere ya ruhi we ukunura ate mwehera he ehera mbere ya ruhi tondu ni ndikikiehera no ukirugama kwenda mathia makwira riu ni ambia kurugama ningi ni ekuraga wini wake ni egutahwo ni eguthinia nginya nda wao but if you listen to them you cannot go anywhere koguo ni go stay dedicated do what is right it's your life igira guire no ningira thekerero niwona igiakwa achieve dream ya tumire ngarugama no ningenjira umu ko ni kadauga maisha ni makwa gwikara uria kwenda urio kwenda no rathura kuingira siasa yes ni kindu wanenda kuma tene toria watwira winie kana guikara uraikarira urona there's a gap, there's something I can do. Me have been a leader since school diploma school dario leader todakiri kiongozi sekondari school dario kiongozi wao kumagiko university dario leader. In fact, in the university ya Kenyatta dari elder torina group twathondekere cia comrade riu ni ndoragio mataro ona gwe dikina kanyamu ndikithia ngite na lecturer baramenya atiri by the way tambe tucoke haria thutha kanyamu watu akuina riri watu ira wari hago ngiri kenda o utukuri
na niwambia nginya kuruta nyimbo ciaku niwambiriria kumenyekana ni marihi ni mekuongerereka. Oh great. Now the second year ngina ruburo tawa Wamunyota ni wahida hira 1 year after kurekodi ni wahuthakira ni njogwa njoroge ya mzima mansaimo muno muno rukimenyekana muno na andu metagwa jokes wakata riu koguo ni ndacokire ndareizire baya kuma man wa wikara handu kirabu ngituika mundu wa gwitwo dasi na gwitwo dasi ni kuga atiri guthia acu tugo muthe nguthi haria nguthi hwaini ni kuga ati mundu arihitwo dasi bia ni cia ngiri 50 kwenda na babu utuko umwe. Yeah, that is our level of hari kuru andu ara metagwo dasi at least 50 na kwenda mareho nginya magana mere one night yes na 150 depending na no na wero haratia tukoguo ni ndarizire ubaye yaku mahau tungiambia gwitwo show icio nene so icio no hota guthio ukona show imwe ya 50,000 60 40 depending kan sare kan Friday uguo koguo ni ndakire gese njira university wega sonko fio da university na bia kitiragia kagisa ki mundu wa gaide university atiriri rukire na to slay queen tuguthiorukirio guo hindi ni nani wega ko mami yadereire nyumba-ini ya Ngai iyo ni meyo mitugo yaderaga cege atie kujira maundu mariku koguo ni ndoe guthikanitha na guthikari kirathi na bali guthukuma undu macio mothe ndiekire tondu nginya by the way no ni ndio riu de ndarikia form 4 na mbere gutuka catechist kanitha wa Gathoreki so in fact ni tigane ugu ndathire tuka tongiari father ngiretwo Father Lawrence tondu ndathi catechist father akiruta igongona no makoragwa na nguo au ni hona ndambite ndi outer boy koguo ni ndamenya father nikiareka akirutana ni ngaso haria ndirathoma ngathoma koguo ndatigire ni utuika fatiri koguo rumitugo yo ni ndoka ni mikuwete ya father meka nginya thaa ici ndio ura mundu ari kuigirira ndi kuigiriro ni atanye ndakira wega atiriri Gathee siasa niguo nguritie wona gap kana ni wauga ni wari na kiheo kia utongoria wathura Gaturi niki wathura MCA wa Gaturi niki so great kuma haria ha leaders leader high school leader university leader soka gikwa gitweka chairman wa ini I'm the chairman wa ini na titini ati asenturu ni ini Kenya ngima kama gitago music in action niko guori kaundu kau ni kakoretwo githina wa kwenda gutongoria no gatia ki motivate guthi gutweka MCA Gaturi tondu ningi atwikire handu hangi tondu ngira na kolojikali kundu gutiganite but now what motivated me ni problem ira igwito mucie ni ona guo thiete na ngathiaga kuria guothe tondu nyinaga ni thiete kuira South Africa Dubai ni guthi Doha mweri 20 but now you can imagine gwitu rupa ngari ndikinyaga yakwa mucie hakwa gwitu kwa mami kuria gwakwa riu kunjakite ngari yakwa ndingikinya koguo thiaga ukamitiga handu ta haha ukamitiga like 3 kilometers away kwene ugathi maguru gwitu gutire bara na gutire handu ngari ikigerera na nginya rutaga iratu gikinya mucie yes so riu that one ni wanyonirie atiriri hihi Gathee wa Njeri ukaina ugie ngumo nene muno makiria ugie ngumo Kenya uine nja ya bururi uine America na kuria kungi guothe no mamu wanyu kana mundu ra wegicagi kwanyu Gaturi kana kukungi ndungihota kumuteithia ona ari gabara kamwe because now problem with it ainire ntugiaga ngumo nyingi muno na muini athie dasi ni kugira ngemi thiru ya ndithie ngigira kuineka murango-ini no mbu ndina security na everything no kaundu kau ni kara reflect kwitu mucie kana hihi ngeterera ngakua tondu ingitari thaa ici ngirakuire tathire ya campaign ri barabara gwitu ngira kiro mara muharaka nigetha uinukio nyinukio riu sorry to say kwande methi barabara cia irege yako tondu huru ni ekaite atia nyokaga riu ta imagine nkoro itemiru ni atemetho ndare methi ahoyaga giti no ko barabara ni angiamiakite so mie ndi muini uri tangiganira ni ndu wange misia na kuko ngejiguagiro itigwite ngimisia gwitu mucie ngimisia gwitu mucie ngioka atia ni gutema itemi muturire wa mundu ucio ikute hotete apart from muini wakwa to nejiganire na kuina ile cine nyinite kido 60% na ona muinete muno no kinyire ite koguo that reflection ya music yako na ngumuri eke reflect nyamucie andu aitu mone barabara to nikota kumatetera andu aitu mone mai andu aitu mone basari na hote kunyita ciana cia gwitu cia tumawira ona ko ni gwa county na ngiri guteithia githomo nyamwe tureta bottom kuma nursery school guteithia twana kuma motivate na program icio so that's what motivated me ngiuga ati ndikwenda comfort ya wini na nguthi kugira tondu ndathiaga mbere ndi muiri manajiraga atiriri wona atu horo wa barabara rikonyu kwina MCA ona riu wakinya mwiso atu horo wa basari ri ucio ni wira wa MCA na governor na MP ruko guotha ici ri nguthi ninga ninge ni mere ndĩrenda basari majira ni MCA ni nie MCA kundu kuriku so that's what motivated me na ngina nyende gutema itemi ndikana korwo ni ngakoro ndina ngumo ta George Wajaro ari wa Gaturi but now
ati tungiuga tondu Ngai ni amuhurukirie hindi takinyite ri tikorwo tungiuga ati tungiuga turi jivunia atiga rwimbo niguo ndirathi yakwa campaign andu makatwira ma riu etis ni wega ciria kuruga matondu no tiga cenjeria barabara wanjaru itu ari na dream nene muno no Ngai yake mwa hindi takinyite ni no nyende gutwara kaundu kau na mbere ka make sure ndona kwagya thibitari ni kwagya college cingiteithia anake ma technical courses nigetha ona ngiri kuina kuu kungigathie kana muturire ngiri ngakoreka undatemire maisha-ini tondu life is not about yourself. It's what you do to people. Yes. Iyo ni tumaga uture wi legend uture ririkanago. No ugitura mutogu aria ugakwira bi itithiaga irima. Nona hau no ariganira. But if you did something to people, instead to change your life, you remain forever. True. Yes. Campaign ni huthagira mbeca nyingi. Ni huthagira mbeca. Okay, rada muhiju kana. Ni thaicio kira ndekira ona ni manajira Ngai uhijite rigu kirie. In fact ni thaisi na ura ndirari mbere ri. It's very different people. Thaisi we muhiju ka we mutungu. Thaici ke muhinyari. Uinyari te toinyara. Eke guye. Ona campaign. Hey, ndidakinya handu gigweta ingiura. Because now campaign ni ditu muno kwanza gite MCA. Out of all the other seats, ngotire gite kirito ta MCA. Do you know why? Because everyone ni akuyo gikura. Everyone ni akuonete uri urathi na mbere na miturire yaku na maundu maku. Then everyone no akona aspect nya ya wiru ni kurigwa atiriri mwana wa ng'ani ari uyu tuona agikura haha ni tumuwire aratukira atia. So that's why I find even family people ni marakuhura na nigiti uretha akora arige mundu anyure gwatiriri ni iranjurire thakirwa makodi ngimuhe yakwa na ni tata guo agathi kinya kiraga andu ni ndikamuthura na ndu mwikite ni kurigwa ari gwatiriri mwana wa nyina wa ng'ani ari agituika MCA atia. So it was that tough in terms of emotions. Apart from that, Gaturi na githukio ni na manakorwo marugamite because Gaturi people know usagoro we MCA no nginya kona bia. So twarikia kwaria mucemanio twaragia ugu nae turaria gakuhe kioneki giakwa gakuhe ukajira uri ugwikira mai nayo kona mani wega na farai kura ndi muthomu kona ni biu no kajira we no na we Ngai no akurathime tuke muthomu no riu uhana atia riu horo agaikara kabutu okay gwire ukishine jeshi sina jeshi riu mamaira piu no maido macine na wa kumacina ukiuma hau makwira cigo njuru Nimegukwira on your face tutigakuhe tutirakwenda tukacagura ng'ania ni ona makambia kuina to kira tene tucagure akagweta opponent na tuthiete na inde no na makura murai na uira na uramahe handu hangi no anytime moka no nginya muone tugura gwitu necessarily turaguragira andu gacoda gacirigita igana rimwe. So you can imagine a meeting ya kiria ya andu ta 600 igana rimwe icio ni 60 na yo ni hamwe hangi uo because that's what is their mind na ndukota kumacenjia. But now ni no hoe bururi uyu witu aikona gathia undu tukinya ku level icio ingi cionene tukagiria kuhuranira politics icenje from that money ya kuheana mbeca ya tuhote gucagura atongoria tondu uri ukaga mbia ri ndagacagurwo because ogaturire kwina riwa na dream njega muno MCAs no mundu anyita kura less than 500 na diurukite wording because danaruta kindu wa kuruta ni uguo andu marahuthagira nginya mbia twa tura now they have used more than even 20 million nona mundu ucio kagucagurwo 20m even more we urahuthirie ta cigana roughly ndirari ni no kira gikirinia hete kira huthirire but now what I would play in Kenya tugathie uguo tukona riri na South Africa there is no politics of money. Na ndio South Africa maita kadhai. Ku in fact we mwana siasa. Aikoni ureta andu mucemanio. Okoni gacai uragura. Kagiro kandiko na gacaino ni aria nene makona ku ati caino wa ciringi 150. Na tibia ni cai urugo heo na gakombe. Mutigane. South Africa streets mwana siasa agetha ku maguru atekwaririo. Atekuhoyo na ke kana ke. Iri ke leader guo taru ni thaisi ingiumera tukaturingiraniro iguru kuri andu. Gikeno na whatever But now after that me ukira tukurire cai. But there politics is not about money. It's about your ideology and kire urenderia andu. Koguo riu Kenya gakinya hau bado aitu wana siasa mahitukia kaundu kauri. No ukoro kwega muno. Tondu tukahota gucagura leaders. Because what happens in Kenya when you are very corrupt and you have a lot of money. Handu haguthi gotini uthia bunge. Neguo, yeah. Why bunge no wa kuhuteka riu? Ndungihuteka. So most of people aria macagurito ri ni fools amena bia. True.
They have money, but now they are fools. In terms of leadership, na maundu magi no tondu na bia ri riu ekahota gukomandi kugu othe. But now mundu tocio no na riu ndangiona dream ya mundu rari atwike leader mwega tha ici ri igathira tondu ndari na mbeca. Tondu na mbeca. Riu nake waingira haria ri handu aguteithia andu akehimbiria bururi. Agathi na mbere gu scoop everything. Na utakora mathire makeingiha, na utakora mwana wina thina ndangiteithika, no kwina andu mareteithia marika. But tugigacenjia bururi ukinya hau ha ati twacagura mutongoria utari mweyendi utari bia renda gweka ndana maundu arahithirira ati ma corruption make ni tukahota guthi kuraihu muno bururi na mbere na hunje turi kinya in one day or ni tugakinya hau Gathee mbere ya wanathi ukaheana mbeca mundu akarega gai ona rita kata kirikara Gaturi cucu umwe murata wakwa twagitumire ndugu thiete ngamwona no cucu ngenda mpostite Facebook yakwa andu makinegena muno hau ati ngombo mugure iratu ndiri kiratu yaku nikira saina muno na ndari no ni adia kionete uda posta to ni my friend na twacemania tukimenyana tugikaranga ngirugama tukiarangia no riu wathi kuhe cucu bia na na mwena uru mamukora tu uguo wathi kumena cucu riu ri ni rikire mwana waku akajira ni njui no Njeri ucio niwe turathura kaba mwana riu wakimana sukire ngure gasoda no kiboi mihango ine ukaithi ukako ina igana ukaingira cucu kanyita go reke so for example ko nita igana uguo dike in terms of riu kindu kironeka ino ni igana riu ni igana na maya ni meri riu gahe cucu no garona wega Facebook ndamwikiri ageko cucu riu ni kigiki cucu kamera cucu ni gasoda nguguraga karora ringi akora tari ngiri ndira mwingiza ekoguo akwira ndirenda ya blue ya blue ni magara we ya blue ni meri ni menyaga meri ni ma blue ino ni blue ni blue ena blue ni menyaga marangi ni menyaga meri ni blue ndigwa ati ndenda ya blue amena cucu ya blue ni riku aruta nengu kuoni ukaruta 50 ino harogo akwira asa orteno akwa eni akwira mundu no kamwana mundu no kamwana riu sasa kaizaiti nginya aziangi ariange mama hau matigana mama moigana riu makwira munene wake soso meri ni tutire na kura tugaki guthi bidra wethe maundu maku nayo ni siasa uguo ni that bad that pathetic but now normally say all the time but as far as matter sagura to leaders to na dream ni macio mothe mana tureke doesn't matter mundu tana to kura mundu rato ire kura acio the nitu now we have to work nigetha hinde tukane campaign dito uguo campaign ya wira witu gatwaririria ndira kana ni mweshimu wa gwitu muno etagwo Ndinyo ona ndekirire poster ndekirire ona ndaugi ndathire ku but arasaguritwo na more than 85% nundu wa wira wake so na I believe because I did kindu ingihota kumekira na ni undu ingihota kwa hinya wa Ngai ni tukuruta nigetha hindi wengi campaign yo ya kwenda ino ya kile kwenda ya blue wira ukaria thank you so much mheshimiwa na hihi tukirikiriria he mundu reyuria atiriri riu ni kuga wini waku ni wahana ta wahotomio ni utongoria uyu wa gutwika member of the county assembly kana cieri ni iratwarana kana ubangite atia ni ona iro ndainaga ri ndari muhuru wa biashara in different ways koguo ndari paina wini weika tondu nginya kona karuka ngidireka tondu kuina wandika rwimbo wa the studio ukarurekereria ndukumanjira kuina rwimbo na mieri 3 from there ndigitwaragwo nyinaga kuina kuma hauri oko ni wira turutaga wa daciri tuthia part time waini rumwe no ndithia handu tuko na rucio so koguo ona wini wakwa no ta mwarimu uyu wandikitwo primary school ni ari kagombe kana gatuka agithi akoro ng'ombe yake ni heiro mahuti kiroko ri mwarimu ratiga guthii thukuru atinda meikaritie ati menire agukame athiaga o thukuru akaruta wira wa ainuka ri agakora ng'ombe yake agakama gatwara iria ndunyu kana nduka so wini wakwa ri ni part time job yakwa koguo ni after kurikia kutungatira andu Gaturi na kuruta wira wao no nginya gacoka wini-ini wakwa twakora twina andu maraina na ni andike taru Joji wa Jaro is a good example teacher ni kwa no nginya uthi office every time kuma 6 kiroko nginya 5 na ne waindaga na kaina muno Kenya asamido ya cops mu borithi na andu aingi meguko maraina mena mawira mangi koguo iyo ndingi affect Gaturi handu tondu indo icio ni iratwarana hamwe wothe ni utungata na uyu ndira affect tondu uyu wakwa ni wakuina na kugatiga na ndi management okwa ni wira wakwa wa show ndicugurika na gwe ni manager okwa ni band yakwa ni manager ni ndiracugurika na maundu macio mothe ndikiona brand ndirakuria ina ciana ingi cithutha wakwa kona no nginya mathi manyitire ku wini-ini ko ni ngukorwo ndi Gaturi sometimes
kuma muthenya nya thaa cio tuku kuma hau ngathi wira ngikira stage thaa 5:30 ngitungata na wayange othe ngigina nginya cia kigoco o wini ndire handu cenjetie na matige kuma kama fans makothoni marandikaga muno yu Facebook usiache kuimba tuachi hata nikifanya campaign nilikuwa nawaambia ni ndiratiga kuina makatwira ndugatige kuina nikihe no ngikeheo ni ngai tugia kunikiriko igia gutangatha good kodo akirutithie wira tugigathi iguru no ni twina samido tugiako twi handu tukinywa soda we nawe kundu rahe tondu ndorutithie kiho gya wira ni makanitha wa ACK ni ari handu etagwo Sunday ya taranda Sunday ya taranda ugikorwo ndurabionjorithia ni uraginya kirikano murorano koguo ni ndigitikira kuganaga moyo no nginya njorithia yakwa nya haria ngai akuhe grace ya wina maono magukana thie iturwa cia iguru ta MP senator ginyagia haria hothe ungithie henya muturetaga bottom up ino ni strategy ya plan ya riri ya kwambia thithite iguru so nie kuringana ni ura ingenda wa mbere hekira giatuma gap dona nigetha thi gutukuraga magite kia MCA ingicenjeria andu ku ingimacenjeria gap iyo nyone hau iguru hena gap ingihota gucenjia ni no nyende guthiete kiu kingi so it can depend na what is there because ni ndikorwo ndi andra mugite mugati no nginya ngatuika kina because ndutuika kina ni ndo wakwaria you work and makuri's devil na ngai nake yakurathima no no ego kiandika kioneki na njira nene kugo ndingithura all the other randers but ni after ru kwa accomplish ino na head confidence nigetha nginya ngathi iyo ingi huthe kuringana na ko ndutete yes oh maybe one day will host me as an MP true yes maybe soon very soon andu aitu Gaturi ni mwakigwa ni twerirwo bara especially andu akimathi na mai tondu wona tutainukaga ni uhoro wa gutaha mai I know we do go hana but now we are there so dress within the next few years tuko tuniteka thina kau na governor twina kidogo akangata ni mundu mwega senator Betty na MP withu ni Ndindi Nyoro is a working man so it will be very easy work now atutira fight we are friends we are all young people and we are going together kone tugucenjia maundu macio metumerira atiro turameirwo maheni na matiikite kaundu koru asa ni marahenagia makeroga wajira kuonekana wana Nairobi ni on the wa radio video wa Gaturi ni wa Gaturi ona handoka interview joke wa Gaturi yes ucoke wa Gaturi haya Gathee hihi hari nyimbo ni njui wina nyimbo ciaku nyingi muno no hari nyimbo ciaku ruria wendete muno no nyende ukorwo ugituhingira na ruo na tukihinga Gathee ni umwe wa the few musicians who are very highly educated no reketia masters hani otikitia hadini muno na nginya PhD yeah very soon okay so ni rubaro rekwendete muno hari ciaku ni na nyimbo nyingi mugeroriri wa Metha na Kagoni no YouTube ni kuona Gathee wa Njeri ciothe na ni nyingi muno there more than 50 songs na iria nyinaga stage there more than 15 no he nyimbo nyendete muno he rwimbo rwitagwo Maisha makwa saitani one of my favorite he rwimbo rwitagwo mwene nyaga ngai mwega we mutangiri waita runa no rwendete muno he rwimbo rwitagwo Mwari wa Pastor ndino nditiga kundia kiongo kimia kiroko he rwimbo rwitagwo ndi mugikuyu tabeine he rwimbo nyendete muno tainaina rwa Mwari wa Pastor ndino nditiga kundia kiongo kimia kiroko nigukuhe mbeca baadaye ndigacererwo kanitha he mundu wa bata muno ndirenda guthie kuona miaka iri nduraga kanitha ucio njetagirira pati tacarendia nyonia mwari waku watwirire kiumia githiru ati ni gukomuthi ndora gothaka waku ukihunjia ngerea ciara ngeyuria mwari waku hihi angikorwo hana atia no kiohuraga gita na ngaina kanitha gwaku ndi mucirika wiharirie riu nduike muthoni wa irio ndiahikanitie no ndiragire kuhikia Mwari wa Pastor ndiragire kuhikia Mwari wa Pastor nimendete rwimbo rupio ona ru no uraina kanitha-ini ni bono na no thia ngero ina Mwari wa Pastor ngaina we riu kuguririo heru nginyerete muno rwitagwo muka wa mundu ati nie kindu itendaga no itheru na muka wa mundu kindu itendaga no itheru na muka wa mundu dana honoka gikuo kiugo muka wa mundu wa mucoka tondu niguo moriaga mundu kwa muhiki tene ndikarara ringi ni karugano karaihu muno uria ndateng'eririo githura 45 kwa mutumia wa mundu ahikitio ni mujeci mujeci agathi mission na guku Isiolo no muiki undanjiraga ati ena mujeci na niko mu university ya Kenya atagathi kuo kuria sapa twikeneti hau ndina karimoti
uguo na kanyatha kwene ino ndiramenya ni kwa mujeci akiingira murango-ini riu kuma hau ndaumire Githura itari na nguo ngiri nginya Kenyatta tondu nguo rastigire kuu riu na imagine utuku mwanake atuikanitie kuma 45 arorete KU aginya KU ngiti-ini thigari kamba ikora riu rikuguruka student ariora ki riu ni story very interesting not in my friend tiwe karugaro my friend I was singing on behalf of my friend rikuguo ndirwendete muno tondu ni roragia horo wa live Lodi uthikiririe mukawa it's a good story interesting one one of my favorite over 1 million views na andu matire marutambura muno but a good song kuma udina rebo drainer wa kigoco rweru ngoro release next week no ndaruinite mbere ya ithurano riu ngigamba gutiga ku release ndo concentration ya ground na andu marare online muno magiciora politics riu kuma next week I'll be having new song retwa de wa ngai de wa ngai kuma udina rweta mundu kubafu uguo riu ni ndungeni ngai theru ni kuligana na ndutito kuligana kirikaniro nie fuataga maundu maadili ile iko kwa Biblia yes nie riu Kagoni nie doge dora Mary nie the straight yes don't nie ali that cheat nduru wa cheat aria mawe ni budrauga ni kwa ni jigarie nyimbo icio thiaga utuko Mugithi kuri ndogoragio ni kenda buririo kuma ndi mwana haria thiri wa kira ya Toreki outer boy ituka catechist thutha ici ndi mundu wina mutaratara na kioya jamii koguo nie ni straight koguo biguni ugikanjaga tikuo ngamenya tikuo ndi wes mbore ukwenda kuria Gathe wa Njeri ari tugatithio kiuria thank you muno meshimiwa ndakero nani so I'm humbled kujita show-ini ni pleasure nene muno privilege koguo urathimo ni ngai na wajita ringi no ndiukaga na wakinyona Gaturi madukanya batageria ici cio ndigiabata umenye kuri ku ni mucire wi karibu ni time woko kajira ni woka ngamenya uria mukuroro ku to ni Gaturi throughout iku ni ku office yako eri na ni kuje ku na andu acio ku no gucera ku kwanyu yarangi na andu aku turakire hedi ya campaign na Njeri andu Gaturi ni ndiracokirie ngatho muno kuhe chance yo ya gukorwo ngimutongoria mukajihokera ona ndi mundu munini ni ngai na tha ciake na tinya witu ona tibia tiki tutirari onaki no watha cia ngai mundetekera gutsagura na tutiko disappoint kogo mutikite the wrong choice you have the right thing no kiria ngumuhoya ni muthi na mbere kuhoera na wenda ni muingi muno utiri mundu rari wa Gathe wa Njeri cio gerari wa ngania now I'm the leader for everyone turute wira tukuria Gaturi itu na ngai aturathime thank you muno muhesh we wish you all the best you have our support na haria urikaga wega turianagirira tukahura makofi na tuona kiogo matugoka chini ya maji tugakwira haha turathi wega yes na nyi mutunyitirire na njira yothe mukuhotai na mwene nyaga nake aturathime nikaribo tukuhigana kwauga atiriri ngai mwega we mutangiri wa ita moamukiri magongo na mandoairu ngai uri mbere tutingihotwo ni thu imwene nyaga twakuhoya thank you so much na mundu ngenda gufollow Gathe wa Njeri platforms yothe Gathe wa Njeri kila handu atari Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, everywhere na nigucokia ngatho asante thank you muno we urirorera Metha ya Kagoni na we part our community thie hari Gathe wa Njeri subscribe wirorere nyimbo icio ciothe ari nacio na iguru ria mothe ri tukimu support thini wa utongoria wake muheshimiwa ni Joy urazoete gwitio gwenda ya blue umuthi ukuria ciako umuthi ndukuruta ciako ndukuruta nake ukuria ciako so toma haha tuguthie na haria nigetha tu ukiheo kirio kwenda so thank you so much mwiroreri thie na mbere na gucagura Metha ya Kagoni and please subscribe like the video no tutigire comment yaku hau thank you so much